se limo te whātulo. Si i se pare te whātulo. Mo anunga ia se ele. Te tautala maro whae tete. Te whātulo le. Pule la alele. Lele na wa mai uko ne Yesu. Stegi o tātou tō whaafonga lea mō mātou whaamuna. Pula alele tausi whaatele suna whawhenenga ia. Sai iai tū mai. Ia pai alama leo le mamano lo whenga lana toka la tua tono nei whionga. Te whātulo fōi le pa ia man mawalunga le whionga nei le a whionga o sua e usori i tō mawhalo ta lenga la tō whā ia maupu ia te oe le tua marosi le mai e whala oto i le pa ia man mamano le tātou sawina le le mamano tō e i tono le manu le ni monu tupu mai te mari tapa au Leisa te lenga wharupolo tō whinga. Mo maru o tātou mafuta nei tae au mātou te whātaropa mātou whātulo watu. Te mnatu o le pa ia marama maru le nei tae au pa ia le lewa tō ue lau mea le wasa. Tōno lau aina kua le tua mātou te whātaropa watu. Nei tō tau mate le ete, tau mate whanei tai tai. Le wala o mātou soi vale mai e le manu tā kua i te mō. E le mawhai o na mātou tu i nei ngalo na mātou ngalo na tausi i le aso o le aso. O le tausi a le o se fua mana o ino o tātou o tū. Mātou te whamanu atu o na wale mawhai o na pa au mai le te o ngai whātou sili. O na nātou te sila fia ia o ngawha fwoi manisi o tūranga o a mesi o tātou māro o tu e se sea, ia ono kuinga na wale whaamatu o iti. O lo tato mafuta manisi o taitai, le ala na mai tutalenga ia whanatafa o ia o le Fed Director, tina ia Jack Wallen, ia o ia o le Assistant. Lo tato mafuta manisi o Fomai, o lo ala mai tua, Fomai la uso, Dr. Dane, Hansel, mai lato uma, tato mafuta Fomai tina Lynette, ia o ia le o le so upu lea nei Samoa o matatou maro paanga whaafetorali. Tō le whamoemoe nei aso i nei tau mawhai i nei abesea pēr nei whaamai o le lymphatic o le whaamai nei whaasamoa o le mūmo tupa tulou nei tae au. O se tala ave le nei tae au. O tusi foi whaamau mau i tusita aia le DOH. O le ua matalia ni le kalesia ni nuri mea whio mahu, e meso le kalesia. Le ua matalia ia o tau, ia mataino o whanuma fora au, e a pēr o estato patipati. E iwa moe a mai a samina, ia o tūtau mawale, ma o tūtau tau, o le aia inari, tamaita i fomai, ia e ane tūlanga. Talo atu whamon le tātou e kalesia, i nga ia tātou ngā rue whatas, ma nei a tō patipati. Atu ualo, na tō uari o tō waina o tō fua i mele whainga tātou whalahanga. Tātou ngā rue whatas, o tūlanga o tātou a ese whale tōnu pepa e tamafa le whalahau e le numero le o ono tōru ni mawanu fitulua o le mātou command post na e mwhai ana whasota ia i oi a tātou wali i pata mai tai fōmai o tātou mafuta au te ingoa e leo tō i sesi a whai ni tele e pia tamawhai oile pia i lua le tātou whala au au fufuanga na nei aso i le o mai ale ofisa o se fōmano waina ia i nei a tamawhai na ia a ese ia nei whamai mai tātou o te lore whai mga whala amo muli nei o le angafa mai tātou atu i o na mai alona i o tātou whakamoele whai mga whala au mo nei teini ni ungi sa o talanga waturenga whaafitai i lau sunga whengenga i a mesi o le i o la fi ama me karasia i a ono re talia o le whaatala ula mai o se fua malo wainga tusa mai whaamoe moe o le yaso
ia me te leina le iaso ia lele ngama le tua la maino le fiona pa ia le tua le iaso ia maua se ngama se tele ia mese o ngama fifia tato loto se fua so mato ola e o fuina atu le tua mo ngama ia ia na le le iaso na ia to na sapati na ia la una na ta el baftai Whairo leo whatau maa e whaima whamatau i mode ringtanga luenga. Suato mātua whakanganga mana malu ringtanga luenga nuri kaisia. Mātua te whawhera tuai le ofisa o le soifua malu roina. Laftalenga la tō whawha le atafa. La meise fue laftalenga tuai malo leo. Whaina malu whonga whaima whamatau i mode ka io na whaina luenga. Meise le ofisa o le soifua malu roina. I manatu leo la le toyo e sa matu whakatalanga. O ka ia malu lo fisa suma tatai ia. So le whiunga whatou siri o le whaina lava mai leo whaila o talenga whanatafa malu o fisa so kua malu lo ina. Ia whaima sui o to fisa matu te whawhera le tuai. Le nganga whiwhia ma le nganga whakatai whaia le tua le ia wala mata o fie. Ia leo tato whera whiwhia ai i toro malu leo au leo ni mona. Whai au whai masure pa ia le numu le whio ama i mampūma so rin tō ngā whalofu wai se talenga mo ruma na nāki tō whā mātu te whawhera tuai fwoi malu lo fisa misi fo ia maua leo e niso fo mai o tato whātasi ia na mori atu ele ngā whawhai tele na whanalo ia toi whamana tuato tato tana luenga. O leo mau le nia manoa mata mo fie kona o talenga to whai atu e maro ia whatawaina leo mai o tato o fisa sofua mano rini o ina manatu, o ina inu, o ina tautara ia leo mau le nia manoa mata mo fie lele ia tato amaea saurina ia ona pena leo na palpaul talenga o e maro ia manea le inu mata to whala au ia langa ese whai munga whala awa tātou. Langa e pi e fua e le anu munga meu paunga hoi, paunga e le fua e le munga whala awa. Ai se wha munga whala e fisi ma bafa o paunga hoi. Ia msa fua le tele na whala, msa pe lata sku whala o whala hoi. E le langa e fua e paunga le munga whala awa nei a tātou. Wheo tau sana leo tea, me leo, awal para ai tātou. Inu whala awa ma so fua mana hoi. E manu ia. Ma soi fua malo o le e tātou tāna luenga. Lele ia tā seria le lofa malanga le o le tua le nitai au le ni aso. Ia wafre whanga le fisa so fua malo loina. Anatu naua o tu atu tātou tu parpara le nitai au. Anatu leo la le toyo i isi whakala. Leo te tala tātou pona tātou to mawe whi au. Ia wa samala e na i pēr. Ia mtauso na i pēr tātou so fua whana ngāma. Au tātou iai le soi whanga le fu mau. Humble beginnings. Let
my fault.